ba ne pa ne ka kire me say 6 months pe menye sika na ma be fi de ono ya ama wo no akono nokure wo mu ne say nipa no ukoye adwuma de ama wo no na ono apebi de ama wo enti 6 months menye bia be fi ubenya bia ba fie eti me ho ye me den say 6 months de na wanya sika de ne ma me nkoye kakra na membra ina me gya me dwuma nyina wa ha eno po that I'm still an be organizer e wo Greater Accra me ye dwuma nso so na me gya na me call akwantu eti me nya multiple entry e wo honom na me call ye ntu apart ufri Egypt no ba Ghana no wo sa kwa hemfa biem na wo sa call ye ma Ghana wa maga bitna Egypt ho okay later no me san re mu biom okay me nya visa foforo na me san re mu e koye dwuma tu ya ne paneka se na ne yo kan na ntesa ti Egypt ho na na wo re mu koye adwuma me san ko biom okay wo san ko biem e na me koye adwuma okay etu ya ne paneka for 1 year let's say 1 year 1 year na me san ye adwuma foforo enti ho na me ye elale me ye adwuma as a therapist for ho okay e ho na me sasti esu adwuma na nkasa e wo mo nchen enti e ho no me ko na mo ye adwuma me ne mo na ye ne kakra na me isua enti e ho no me start feda kakra enya adwuma because na me a physical instructor wo Ghana dada okay enti me de me krata e ko ye e na me nya adwuma e wo Dubai na nsa na me ko Dubai se me ko Bahrain na nsa okay enti me ko Bahrain kakra e fa Ethiopia nso kakra asa na me besin e ko Dubai but Dubai na fitness first e na e fa me okay enti me ho na ya abrabo na nkasa Dubai na ya abrabo na Dubai na ya abrabo na nkasa eti e ho no wo ko ho as a fitness a person as an instructor but me a physiotherapist na me use okay me pesa me use kura okay ye ka so be a physiotherapist awoye dey ma physio no ye we mu ahodro bebre okay ye wo ya ye sa yare e wo ho e na ye wo mo nso so a obi yare a obi straight no ne ade e na ye wo obi o mo nso so a o mo be fa ne say football field a obi a ne field a oye ye we mu ahodro bebre okay e na ye wo doctors degree there so e wo ho omo so omo de e wo ho ne ne omo ye enti me no ma ne ma me hu se me nya bebre e wo mu no se me kodru Dubai no e ba ne se na company na ka se ohia fitness first no me frame me se me mra me yedwuma ma omo no because na elale me penye na wo no se me nko Dubai na be boa me sin country bi ameko because omu need such a person like me your oba no Arabs watching mema to treat a mema to treat a ma okay it's oba ni oba bema ni bema okay inti me no my oba no e be boa me because omu ni ma sa omu yese edwuma na inti me nko okay inti ma me kodru we physical instructor kra you attend to women okay not men yeah we oba wo be hwe ma we bema be hwe mema inti we oba sa na be boa ma no na inti me nko inti me kodru ye no na papa no so ma da me di plane do Egypt fe na papa ni tu kwan iti na me kita 1 month visa 1 month visa no ese ye fa wo ho a nipa ne test no onyi wo free ni visa so enko working permit visa so employment visa so ba esa ne say me ba ye na papa ni eni ho ni nti o si oni obeba 2 months later no ni me chat ma 2 months later na afide na bebi a say me koda no me ni be ma na kwa koda iti me nyaman bi madam for ye mama ko no ye Nigeria ni iti me ko mama Nigeria man say me nko tena na nchen ma bebi a me ko tena ye no man no na o ye ma adwuma okay ma adwuma na o ye ne say ono no buku ma ema hotels okay enti wo da ho na wo wa ba ne fie no o hwe me no hu say na me nte sa enti won me ama me amfa sa line no so because ma me do ha Egypt no me ye adwuma wo baby na me ye manicure and pedicure no manicure ni pedicure no na me taye pa na ma ye massage ni ade ade amom enti mikita me nyama me de ko ho enti mi duru ya na me ye papa ne nan ma no okay enti ohun sa me won sa no adwuma to obetimi use sa dance bi e be ko ma adwuma side ma me to me da dem na one ma me ensa na da mpaso na me so me da ho o da ho so no one ma me ensa e da mpaso enti e ho no na madane beni a kire ba yeja na me bo me mpa ye rade mpa adwuma ma me na
mintumi free ho na mintumi emu ni enti a me bae no Yeah. papa na disappoint me enti se a menye baby a me she kakra enti ho na masore enu aduana ma papa no Yeah, nesa wo serve papa no. say like send e be ya na adwi be free sa anyama no so wo me side. Okay. Enti me frɛ guy na o Egypt no say on kan kire say me ye ne yere. Enti mane fa me lie. Yeah. Enti o ka kire say me ye ne yere. Enti ni nua be ma no ono enti mane nya na adwi say o de ba me so. Eti ma ono ne de ne so buku a no wa ye ne te so ne voice te so ba. Okay. Eti e ma no wo rooms e wo hotels so. Eti wo oba no no afrɛ be ma frɛ a no no apeki. No a say go to this room. Oba say e hye ho. Enti ne de o ye no wa gi ne sika. Wow. Enti o wi a no wa tua ma ne ka. Enti ne business o ye. Oya no no. Oya no no. Enti ma me wo ho na o ka kire me say Nigeria ni bia ba be wo oye prince ne yere aba be wo. Na wo triplets na oba ne peba for 6 years onya enti nyame adom oba na nya ba wo enti o ma me sa we no se me ne papa na nye de ma me ne nkotena na me nhwe nkwala mi ensa no enti ma me nya another place a makwa akɔhye okay enti e boa me sa ata na still a me throw me CV enti ne papa ne boa ma me throw me CV se menye adwuma e na me nya afisu adwuma okay as a spa enti me koye spa worker no ba me fisu no e wo inside okay eti omo kan sa na me so okay me ko interview no ti ma me ko interview no na ka me 1 week a be visa be spy eti because drew yen ma me testing me I say you are the woman I'm looking for, I'll take you na me see you any proceeding me papers ma me almost say they be say me exit eti ma me exit akọ Iran enti a kiss and me exit echo ho ma me ko try 6 months ewo ho ewo Egypt Iran eti uja ma me na wo hye ne triplet no uja e say uja okay because e ba na sata ma nye adwuma e na ono ntumi nye paper ma me okay enti we be ye paper ma me de a e say me kona me paper e de working visa APA yes not more in say na company wo problem e na me sire omuska e na ma me 6,000 dirhams e say ni ma me wo Iran eskem nti Iran money na me use wo mama na me so mama ya boa me de a me ba Dubai a me ba be ye adwuma ma no because we dey me wa mama sika okay e na me yo Kristo ni me ni obi sika enti aden na magi sika wo mama we nchen na me ko ye adwuma ma obi foforo enti ma me wo no me ko ye adwuma e wo Iran na nya sika kakra e na me apply for visa enti ma me ni employment visa na ama no na me ye de na say visa we amade a me visa we pia 3 months visa epie enti metumi e de akọ back to Dubai enti me call ya na me kofa me nyama e koma me ne ho nse ene me ye adwuma 1 month e de etua saa usika na wo de ma me no na saa 1 month be do no wa wie wu employment visa no aba me de emu na me free 3 months visa no visit visa no me free so ma Dubai asem emu do ba bebre ba ye nka no kre emu do papa sa Dubai na nkrofo ko ma 7 Emirates no ebia ne rules and regulations obia wa ne hyehyeye obia ne governor eteso enti me court na sa 3 months na baby a me ba ye na me se me tena ho no na e charger enti charger and there is a Sharia law e wo ho enti ho na me court na ya na me yi adwuma enti spa no first a me call interview no me hu Filipinos me hu Indonesia me hu Pakistani e wo ho ena the last ena ye Thailand for bana ye test ye nam ye the best out of omu nyina eti ma me ne pa mo omu nyina se me ba obeye mi visa ma me ena ma me ba ye na be ye oye oto obeye visa ma me see you me twen ya mama me ni waste me 3 months visa no me enu so wi e ba be wu e ma me company na ye visa na ma me start frame me ma wo ho na wo 3 months e ye dura no ye visa ma wo no oni bebi a wo wo she he oni bebi a wo oni bebi a wo she enti ye be man alert e wo ni phone so say nipa na da so wo service ane so ite say nipa ni free so enti say me move ko yi e say me ko Kenya ebiem iti na me ne girl bi na etna adwuma mu wo ofri Kenya na ba ye e na girl ne ko Kenya e na me so e na me di na chi aye den akọ Kenya iti ye mami ne be mami 2 ways in and out no mami 1 way
Asikyere ne say ma one way asikyere ne say. Ma one way na just okwa wakoka o. Untimi sama. Untimi sama. Enti o ma me one way no. E na me hu so onye papa. Enya de obetimi ne me aye adwuma. That time na after the companies be brace after me. E wo ho. Enti na me hu say okay good. Se menya companies onu ento me nya me visa ama me we wasting me time for 3 months dey. Me ba back me ma na nchen. Enti me koye adwuma e wo Kenya apeska. Ma me koye adwuma e wo Kenya Marika Hotel as a we instructor. Ena instructors ne start na me ko wo ho say minimum adwuma ne siom. Enti me ba be say o mo adwuma wo ho nom. Ena me say okay na me nye na me nya sports council adwuma e wo ho. E ho nso so mo say just me tena ho e crowd no come back. Na say me enya ma matem betena. Me ba say be yi bibi wo ha na masam meti. Enti ba me tena ha de me ntumi nye saa adwuma no entena ho. Na ma me ko pay machine tena market say me ye design adwuma. Enti me exhibition ya de nyina wo Kenya. Enti me nye ska no. Say me ye visa no. Ma me bompa ye bia na me so da ya. Me madam na ye working employment ama me. Ma blocking it man me person ne be ye adwuma no. De bia na crash me visa. Enti crash me visa wo me da ye mu me bompa ye say man crash me visa. Enti crash pe me to me enko Dubai enko ye adwuma mo bi ye bium. Enti no mpa ye me twa for 6 months e wo Kenya nso so. Mama Pat o story na ye tie no efa wabrabo abinidie ene niema ofa makwantuo wo kɔ ha na wo kɔ ha sabre no a na wo said wo twa ho from Egypt to Iran Dubai wasa ba Kenya ene ade na wo te o maame ne nkwala ne nka maame te o mo nka pa na o mo frɛ wo me ni o mo kasa eti me nye sika no ma se ne bia ba fie eti me se ne fie no na me kɔ na wo kɔ asa wo prea asa wo betimi agina wo na so agina me na so ma